Partizan je u demolition modu razvalio Dubai sa 30 razlike. I svi vi koji niste verovali u košarkaško umeće i košarkašku genijalnost Željka Obradovića, popišao vam se na glavu. Toliko od mene. Znači, Željko Obradović je dokazao da je košarkaški genije. Ova utakmica ne mora ništa da znači realno, jer možda je to neki loš momentum bio Dubajija, nema nikakvog opuštanja, mi moramo i tamo da ih tučemo barem 10 razlike, ali ipak Željko Obradović je dokazao da je košarkaški genije. Partizan je fantastičnom igrom razbio Dubai. Ovo je bila igra fenomenalna. Šta to dokazuje? To dokazuje da smo tokom cijele sezone imali neprirodno veliki broj povreda i da nas je to udaljilo od tih nekih finala Evrolige i tako dalje od toga. Znači, neprirodno veliki broj povreda smo imali. Evo sad smo u jednom, da kažemo, kompletnom sastavu i ekipa imala malo više odmora, nedelju dana, i Željko je uspeo da utrenira, da zategne ekipu i mi smo u Dubaji razbili. Čak i taj Koprivica koga smatramo da nije neki igrač levo desno, on je odigrao fenomenalno. Washington, kome su govorili, ne zna Washington, Željko, vrati Washingtona. Washington sipa trojke ovako ko iz rukava, ko čarobnjak. Ja ovakvu utakmicu odavno nisam video. Znači, sve čestitke Željku, sve čestitke momcima. Ponosan sam što sam partizanovac. Željko, svi te grobari obožavaju Partizane, samo napred, rokaj. A sutra pričamo o tome da vratimo još jednu legendu u klub, Slavišu Jokanovića, pa da pevamo. Like, share, komentar, ostavi komentar kako si video ovu utakmicu. Pozdrav!